Daka jing ipo ipeng bat daka jing riu blay. Ka sub-district Umsning Parish kalapan kutno ya ka sngi burom jong ka balang shnong ha samlem ka badai ru ka yeng mani ka bala ainam ha ka donut ba khoi tam ujisu. Ha ka sngi sedang kata ha ka arpu nyau tarik jeliu arhajar arpusan la penlong daki program ba pher bala shimbenta daki longkme longkpa ki khon samla jong ka ne ka shnong samlem baro ka we. Lapan kut haka arpu khandai tarik ka sngi utrai da ka mas ba khoi bala penmenta do so blay padar Edward Sten ubaderu u assistant parish priest jong ko Umsning Parish haka jing senran lang u brother Mardor Khong Tani Babu James Marbanyang catechist jong ka sub district rangba balang jong ka balang shnong samlem Babu Gregory Khar Noi kumjo kinongkit kam jong ki balang shnong ba pher ba kentup na do ki seng rangba seng samla seng longkme pat ki pai runget na ki khat arteli ki balang shnong lapun mensim susu iya kani kesngi bakrau jong ka donut ba khoi tam ujisu da ka choir na ki khon samla jong ka balang shnong samlem ki bala ruai sngotenat hadu kata-kata hagano opai sngi lapun long ya ka jing mani sacrament da upadar Edward Sten rengkat ki jing ruai da ka Saint Faustina prayer group na Umsning Parish bala samru ya ka ktienu blay da ubrodar Mardor Khong Tani. Kadno ngi burom yo blay kadno ngi mane yo blay bon na pedeng ju phi ki rangba bon na pedeng ju phi ki longkmi ki longpa ki batrei sitom hadu kata-kata ngaya ro ke di trei sitom ju phi don ki rangba ki ba dang ki siar ki la poi selengkha nangka don ki longkmi nyo bace pra bace menit kidang poi si yeng ban pendep ya kakam kalong kemudian kam hadu kata-kata katinu blay hak kitab Genesis kong lada pim jauh ka umsep hak hendeu pim nom yo ya kabam ta kadau ngia trei sitom hadu kata-kata ken kensu ya kemit ya ke yong ya ke sngi ban ya uslap ni trei sitom ban yo ya kabam
kabam kadai kabangi don kam ladangi kwa berim masalah percaya. Henry Paulus hakashiti jumu Shakidong Galatia hakashiti jumu Shakidong Filipi hakashiti jumu Shakiwede ki Kristan hakorin Ephesus bat kiwai ki Jaka uang kumne balai ba pihapan mane blai ka po ka jumpi balai ba pekla blai ka po ka jumpi kabamut ba balai bani hab da pulut por daki khar kenta daki khasan kenta bat ka de ka met ke juni uji suruang pai kita ki lili pai kita ki sim kita ki klem tre ki klem bela Henry Ublei pendak penbiang iki kadole ma pi kapor dor ma pi bane kisim jo masul pi kapor dor ma pi bane gine ki plang bane gite ki lili balei ki hap banda yo stroke yo BP yo kato ke Jepang yap siliang tang nak beta bateri stom pala buang kibriu ki yo Jepang BP tang nak dau perkhat pala ya kakam buang kibriu ki yo stroke tang nak dau ba ki perkhat pala ya ke jingtrei don way bateri po IT yang kaya po sekretariat udai director kabadai patkade ka NIT hakide ki si baladem no uyo stroke nakadawa usyong palat hajing tray om palat ya kakarar kenta hadu boyo stroke kasalari kabuyo kalong kabahe kabayong kabuyo kalong kabakrao tang baudu no ialah kajong kamet udu no ialah kajong kajingkol kajingkhia tak kadaw ka sorkar kamu prakenta ngerapalan kata kamet jungi kamlasyo teng ki kun jongi ni pentre sitom niki hakini kisngi kamalai kerkuyeng Bagi terwayu
kentang ikine je terwajungi dan wapayu musim jume hukum jaralor jugi bakin kalalong ini kami batas nam jung terwajungi Jesus Christ hakapor baladino yu berlakamon sinyo bahan ulah priang kejisah sidom ulah simu ku pada kebanyu yang ulah kediayu bola air lagi sondran to shim batu bam nakane fibaro namar kade kolong kamet jonga ya kabanaiti na kabenta jongki Akaju korukom dalalaya pamula shim kukuri pada kabayu biang ya mewla ayaka halaki sendra nuang to shim bato di nakane fibaro namar kane kolong kukuri jokas nam jonga jong kujutang batmai babam jugot ya kaban kendi na kabenta jofi bana kabenta jibabun na kabenta kejima bikipok tolai kene banten mau ya Kajing maya jong kajing Aki hemen kipara jongi ni pane gede dau presu trai jongi Amen Jam kekli bat priang kejing kerku na ubilai na kajingkerku jongki apostol nama bakadai kesini buram jong Petrus bat Paulus do blai uba pelong ya pi banyeng skem haka nang rim ki apostol un kerku kerhaya pi leng bakadisai badan buram jong Petrus baru Paulus Amen Batu blai walamon baik terus paya pida kejinghikai berduduk sajong ki apostol un pelong ye pi apa kejing ada jongki kisah kia kemat ki berubaro Amen Totinyo ka nong pateng jong kiri bam jugut Lemba kejing sai jong Paulus per Petrus ibadah kejing kai jong ki Pio ya kejing skem jong kajing Amen Bad kejing kerku jong gulai badan bor-boro Upa baru kon baru mensim koi dan harapi bahkan sahabat hijunom Amen Toya lesuk kamas kelawan
Show. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah,